Hi guys! Welcome sa YouTube channel ni Madam Pislat guys, no? O karong adlaw guys, moadto mi sa Karkar sa Pasigarbo, Karkar, Cebu. So tanaw nato dito guys, no? Og unsay ilang mga kalihukan dito, no? Kay 50 man kuno ka barangay dito, ka lungsod dito ang musayaw or mao na musayaw, no? So tanaw nato ang ato ang Tuba Festival diri sa Bourbon. Okay guys, let's go. So guys, di nami dapit sa Talisay, padung mi sa Karkar. Dara akong mga kauban guys, si Dailina o si Inday Esther, si Inday Aging o sila dito si mga Madam Diaz Loyo guys, no? So mao ni mga to nami dito sa kuan padung Talisay na ni diri Talisay. Pero Naga Talisay, ang Naga padung pa, no? Wala sa Madamar. Busog na kaloy, na-notpick na lagi ka. Busog na. Dara na hayang nang usa Kaya ka nga bahay, higop guys. sa sabaw sa manok ya to. Tabaw sa Dara sa Madam Esther. busog na. Si Madam Aging o si Madam Perla. Nabusog sa sabaw. Panin na ako itaw na pagtumod guys. Dali ni mahalin kay Dali mahalin dili kay mga uyog. gwapa man. Dili uyog. Mahalin dayon kay Dili uyog. uyog man ko. Ikaw kay di man. Ay pagka. Aplos man yung tulo ka buwan ng usap guys. Sige lang. Halo guys. Diyan nag-give me sa Karkar guys na abot nag-give me sa Karkar sa Pasigarbo guys, pero diyan diri ang nagkadaiyang mga floats diri guys nga gikan sa nagkalain-lain nga lungsod sa Cebu. Dara guys, no? Dara dapagay manok rin ang itlog guys. Dara mga baboy, mga nasal. Talisay, sa Talisay ni siya guys. Talisay, kadako sa inasal sa ibabaw guys, no? Nindot kayo guys. Og ari na punta diri guys. Diversion. Ari na punta diri guys, no? Og mao ni guys ang ikaduhang float sa lungsod sa Pinamungahan guys, Cebu. Nindot kayo ang ilang diko guys, og napay duha ka kabaw nagpatong sa ibabaw. Tanawa guys. Wow! Very nice. Og dara ang ikatulong nga siloy sa Alcoy guys, dara Pasigarbo sa Sugbo. Siloy sa Alcoy. Nindot kayo guys, dara ang ilahang mga mga siloy nga dagpo kayo ang sa ibabaw og diha po nang iyang mga anak-anak guys, og nay usang napusilan guys, dara hapit matagak guys, no? Dara. Wow. Og mo ni ako mga kauban guys, dara nga nikuyog nako diri guys kay mutan-aw sad sila aning Pasigarbo sa Sugbo. Ikaupat nga gikan sa Malabuyok, Province of Cebu. Dara guys, mao ni ang product sa Malabuyok. Dara guys ang baka, darang isda, daghan siguro kay isda diring dapita guys. Og mangga, lubi, dara guys. Wow! Very nice lagi nga pagka-decorate guys, no? Okay, maura to guys. Next. So guys, mauna ni ang ikaunom nga float nga garbo sa Bourbon Tuba Festival guys. Tara, wow! Nindot kayong pagkadiko guys. Festival sa Bourbon. Tamis Kaayo ngadto mo sa Bourbon. Pangitaan ninyo si Madam Pislat. Kay nagbaligya og taga-librehon mo usa ka banga. Masumsuman pa og takyong. Basta mo adto mo Bourbon garbo na mo tamis imnon mahimong buhaton og suka. Pero guys, mao ni siya ang ikapito nga garbo sa Asturias guys. Tara ang ilahang float nga nindot guys nga tanan pod og dako kaayo guys. Dara ang ilang mga baybay, mga unsa pa na diyata na payag-payag or payag sa ibabaw guys, no? Wow! Nindot kayo.
Dara ang ikawalo guys nga Garbo sa Bantayan Island. Dara guys, nindot kayong ilang decoration guys, no? O pa dito ibabaw, unsa man to ibabaw dito? Wow. Very nice guys. Nindot to kayo ang ilang pagkadik. Guys, dara ang ikasiyam nga float nga Garbo sa taga Compostela guys. Dara. Nindot guys sa nga tanan guys. Shout out sa taga Compostela. Dara mga followers nako dito. Nindot kang inyo direng float. Kay Garbo ninyo. Okay. Dara mga gwapo-gwapa. Artista, gwapo mo'y nag-decorate. Okay guys, diya na punta dire sa ikanapo nga float nga sa San Fernando. Dara guys, blue ang color sa ilang sikoy-sikoy. Dara mga isda guys, unbot unsa ning isda mura man ka nang kuan delphin iho. Nindot kayo ilang diko guys, no? So guys, diara na punta diring dapita guys ang float sa Taganaga guys, ang Pasigarbo sa Naga. Dara nindot kayo ko lang. Garbo. So Pasigarbo sa subo, magsagya kita